Sas halo khoi Baijal Barini outpost no police stations namani hinai phai nei pheka Haste ni Montri Okra Dr.Manik Saha Lokio Manjakha Minister Bikash Jarma te MLA Ronj Jarma abno karibo Baijal Barini saknai dogo tesai kahamkas namai hinai kogrukha Haste ni Montri Okra Dr.Manik Saha मोर फाइमान एक गुमांखा Chini Norok Kotal or outpost Baijal Bari outpost Tongmani mo Baijal Bari PS full pleasure dungsinai CM tini Naikha hospital mana health department je enusin ungko mani abo rina ini tini cyclang thangka ga datino mo jeng or Kotal PS mannai engkai or hospital ni kokno bono sajaka mo PS sina CS khainai mo official procedure jata tongmo bo maintain khainai school bo bor or tongni naharka school no bo amoni je nangmani khainai tini Norok kogri kalang kabusawai angkai salsa phai or berai phai nai naita engkai sing tini sapung no Chini Norok kabang ma amsai ni je development ni je kogno angbono saka bo Khwnaka ebong botase visit bo khaipenai ebong bo officially jeta nangmani procedure kagos potro je nangmani sing obono bono rinai engkai sing Chini Ramchandra gato chief minister no ebong tribal welfare minister no sing tini kaham kayai sing welcome khaimam break sing tongthoka ebong Joto jar tini chief minister welcome khainai ang borong no bahambai ma janago tamni hinggakai Joto no Ramchandra gat sing development nayo sing peace nayo obo sing tini phunugui mangkha hinggakai sing khaklayo buskang ni chalo Chini Ramchandra gat sing sasangthun development ni bisingkai ekai sing tebo kaham khainani bagai buskang chalo Joto be koglam salai sing agogoi thanai omolo sing nayo